Atumia kuma matura ma Ilingwesi na Ibunga, Lekuruki, kuria guikaragwo ni nduriri cia ukabi, maugite mari na gikeno ni makinya maria matacoketie wonjori-ini wa ciũma thutha wa gukorwo mahinyiririkite gwa kahinda karaya. Na familia ikibadilika kutoka nyumbani, jamii itabadilika, sababu kila kitu inaanza nyumbani kwako. Ukifanya nyumbani iwe mzuri bora zaidi, na pia jamii una matumaini ya kwamba huyo mtu anaweza toka kwa jamii. Kwa hivyo mimi nina matumaini kubwa ya kwamba jamii ya Ilingwesi itabadilika. Atumia aya ni maugite mari na ciringi milioni 2 iria ni gicunje gia 5 harĩ 100 gia baita yao iria monete kumana na ũthondeki na wendia wa ciũma kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mũhĩtũku. Na gicunje gĩkĩ gĩkũmateithĩrĩria harĩ tabarĩra iria mari nacio cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ. Na hiyo milioni 2 tumepea ni ile 5% after selling. Wamama walishapokea tayari mwaka uliopita milioni 8 iliyoenda kwa mifuko yao. Hiyo ni pesa inaingia kila Ijumaa. Wamama wameshona shanga, iko mama anapata 1500 mwisho wa mwezi 3, 4 kulingana na ile orders ambayo tuko nayo. CEC wa ugendi Laikipia Biwot Kisorio augite thirikari ni kunyita itemi hari guteithĩrĩria andu a ndũrĩrĩ cia ũrĩithia kumenyerera ũndũire wao, na oho gutigĩrĩra ni mona kĩgĩna kumana na agendi aria mokaga kwĩyonera ũndũire ũyũ. We need to monitorize our cultural in our society. Ukiangalia hawa mama ni wazuri sana wa kupreserve cultures za Wamasai wa Samburu. Na ukichunguza zaidi hii culture ambao wako nayo, nyimbo mzuri wako naye, yote tu ni ya kuentertain. And I think going forward as a government, we need to make sure that these talents, these cultural activities are commercialized so that they can benefit the community. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Sara Korere ni atũgĩrĩtie atumia aya akiuga rĩu ni marihotaga kwĩrũgamĩrĩra mĩciĩ-inĩ yao. Hawa mama wameweza kufunzwa maneno ya biashara, wamekuwa wakifanya maneno ya kushona shanga ili kuweza kujikimu. Utapata wengine wao labda hata ni wamama wajane, wengine ni wamama ambaye hapo awali hata hawangeweka chakula kwenye meza. Lakini leo hii ukitazama hawa mama wameng'ara kweli kweli, utaona hata afya wako nayo, mavazi yao ni ya kupendeza, yale shanga yao ni ya kupendeza, kwa sababu wamekuwa wamama ambaye wamekuwa empowered. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Marofo.